an RTI chana khan ei congress ina an chana dona ni chuan enga tinge an chana dona hian thuan chu mai lo ti hi loin shezok ta sela a thain ka ria hetiang hian Facebook post kamwa lalma kolni ti hianin zoram politics group wana hianin YouTuber trong thei ZPM te an diklo po ngai to chiang mi lawa ZPM tran mm2 Jaz Hmar YouTube ami chan na o haron tia eng tak niang mo MPYCC te hian dawt an soilo ka thathiam mai RTI han zona an chana mo tangin he CMS code motor le hi mi puishe ta wangzar an ni he YouTuber hian bias lutuk pian posi siam chen lo se a thango tangaron tia MPYCC te hian dawt an soi i angzongin Jaz Hmar khanin video lo siam nitura ngai la ki ma pon ka siam tho o kha chu a chan chu mi pui maron puan zar du dana le police department a leitu tenge ron soi fe kha ain contradict lutuk MPYCC te hian RTI zona chang shelo ta se zora mi pui te hian he CMS code motor an lei hi kan shedon mi lo tina ania MPYCC te hin thok thatak zet in malak na hoisen takin kal zelang cheu ZPM nivelo bal ma thing ai lo lalpa ta na pasal tha hi Mizoram hian neutral an la tamlut tukaron tia ani hi bungbunat na vei ani ngam chu ka shlowa amaro chu tunlai kan ramina athan mo bok pakhata chu bungbunat na benvon kha o nat na thar kan mu chhuwa kha an tam khop maya lalma kolni ti hi bungbu pola tangem chu ka sha haulo amaro chu news hi achiar chiang lo nge nianga bungbunat na avei jok le o katia achan chu MPYCC te hianin engi an thu chhuwa ka han chiar chiang se tijon RTI zona chan na hi aron tilang bok ta chu kan en le ngalanga hey first page and first page ai chon hey information under RTI so and so referring to your online RTI application mo RTI te hi online moina deal thei vekani all samlutuk indu chon lo deal vetrin lo online application pon siam mo chu chon hey a first place ani o chon annexer an enclose sa chu kan enang an annexer close to chon ting hi ni ta ne heng motor registration number MZ01A 190019011902 te hi DGP Mizoram minga register aniam an zona hi motor registration number MZ01AC sangkhat zakwa pakhat sangkhat zakwa pani te hi DGP Mizoram minga register ani ala dikthap he o Director General of Police minga lei register ani chuan engata na man tura lenge ni motor registration number MZ01AC 190019011902 te hi Director General of Police Mizoram minga lei register te hi Chief Minister escort vehicle atana man tur ani anon ti escort vehicle atana man tur ani anti ti chonin tuna hian heng motor pathum te hi tuinge kol ti hin zor leta heng motor pathum te hi police headquarters aizola thil thul ti felngai boi puin kol me kani kha RTI zona chana chuni enge Jaz Hmar khan dot soi nei ka shelo re dot soi anga aron ti chan zo ka chu emi han en tai lamo mi pui buma ZPM pu ti nia an zo na le chan hi asira karon tilang bukanga hemi kan logo chung vela hian ti chuan heta hian thar chung chang hi ting hen anon je kani chu tuna hian Chief Minister escort vehicle tan ti chuan lamin aron ti chuan lamin ti award hi omlo se adikang tuna hen Chief Minister escort vehicle atana mantur maruti thar pathum leile ni in antita semo ti chuan lamin Chief Minister mantur ti ni lo hian ti chuan lamin Chief Minister mantur ti lai song hi cut out se omlo se dot soi chu an ni lowang tuna hen Chief Minister escort vehicle atan ti chuan lamin ti aronom to ki chuanin chuan lamin ti ni to chuanin khami remchanga mangkhan Chief Minister khan ama pola lei angkhan alang tat meini chu ania e factual ni ro se hei po hi Congress party na an zona tak ani chon he question na hi he RTI hi thil sha chiang taka zotan nia mo a chana po hena chiang viewani zona pani na chana po hen DGP Mizoram hinga le register te hi Chief Minister escort vehicle atana man turani aintina nana escort vehicle atan ti chuan lamin ti hianon beltani hei poi chu ni dot anga anon soina chanjo ka chu delma kolni tina aron hriat chin lo chu hei taka hini tani hei taka hini an thu chu du dana zo khinin ka ria Jaz Hmar ron soi mo tin keima pon karon soi tho bok hei chu he motor hian August la khan mol pui aizol athleng to tuna hen police headquarters aizola document ti fel ngai ala oma wangin kol me kani heng motor pathum te hi MZ01 o number ron soilia leldu oman anrin tlak lo keima min be tu tia asoi Director General of Police Mizoram hinga register ani nge ti ni
heta hianin mo omzia chu karon soyang kan tuna hian chief minister escort vehicle atan mot Mahindra Thar pathum le ania August thla khan mualpui etc etc mo soin so adik vek hi chu maro chu ti chuan lamin ti lai tak hi chief minister mantur Mahindra Thar pathum le le ni in chief minister mantur Mahindra Thar mo ama ero chu chief minister escort vehicle atana mantur ani ti kha RTI an chan na don chu ni an chan na don ang hen han chua me sing chon dot soyan ti ho lawang tu ma hian chu chu nia mi Facebook post kan mo Jaz Hmar chu enge mo lo soi le ka tia ka wangai thla chuak ve ka ni amaro chu statement hemi statement tho tuna screen a karon ti lan tho hi aron chiar ani ek motor thar te hi Mizoram Police Department in CM security police duty te manata na le ania CM man tura le ani lo ti hi DGP Director General of Police te ron soi kha ani thung ta ni chumo eng poni se ta hen thilin contradict lut tu ko mani chu lelampang chuanin lelampang hianin enge escort vehicle atan ti chuan lamin aron tia ani nataka chuan ti chuan lamin aron bel hianin escort vehicle atan chaulo po ti kha aron soi tel ram du ne escort vehicle atan lo po ti kha aron soi tel du kha ani ti ha chiang em maya ti chuan lamin escort vehicle atan tinana na an RTI chana khan hei congress ina an chana don ani chuan enga tinge an chana donang hian thuan chu amai lo ti hi loin shezok ta sela a thain ka ria Jaz Hmar in dota soilova tin Facebook lampanga post tu emi ulal ma kolni ti po hianin kha news ka han chiar ton se RTI aron chuale congress lampang thalaina anron ti chua ka han chiar ton box se enge diklo chu muchuak mayang mo ite kan chiar ta ka chon bungbu na ben von lampang te po kha kaido leklekin ka ria hi Jaz Hmar hi pharmacy zirlai mo damdoi lampang zirlai ania bungbunat na damdoi hi ron muchuak sela try ka ria ole kati zong khatun tum video chu ni sela engpo ni se he Facebook post ka mu hianin vamak ve kati RTI zona kan ena ite chu DGP in soi fian na neng khan adang lamna chete ma omlo hi mole ka tile ta ni ti chon heta Congress lampang i press release ka kan eva en leta MPYCC te hen RTI in zona chang shelo ta se ati hianin MPYCC te na RTI a an zona ni nge in ka she enga tinge MPYCC te hian an zona channa muang chon thuan chu mai lo ti kha rilwaron omta zo ka ni chu Jaz Hmar in do da soilo ti zong khatun tum video chuni potes